Sanka se me bi no mudi. Ene awo basa basa. Enipa ba ko onuru 30, no wa 5. Onuru 30 wa 5, onuru 30 wa 4. Ade. Ede ne how. Abusia asam mpa nipa na nipa ne pa ne wasam. Abrante bo TikTok aye friend Osanjo. Abrante abedi matam ama obi di video no atage me. Na me trans dinams na Abrante we maye ne dai. Ena Osanjo yi obedi matam. Osanjo ne nipa bia ono agasa no oye bema bia na bia complain for awo ana na mama brown e ka so onwale ya nkobe de kwone ne betena. Ema Abrante ko di ka ba abonte ka se onwale obebe isa na nama. Na Abrante obedi matam. Mesu benya wo hwe nto Osanjo jebe bone ene wunu Adwenepahene meda ye wa wutimba abonte ebenya mesabio kasetia ebedi matam. Abusua yengotie Abrante no sabio enyamra se na eniamo ho video obeye de tia me Adwenepahene na ewia Osanjo obati bobole bobo Sanka se me bi no mudi. Ene awo basa basa. Enipa ba ko onuru 30, no wa 5. Onuru 30 wa 5, onuru 30 wa 4. Ade. Ede ne how. Woko kan nyame ne hwenipa. Ene nkura wa ye omu basa basa. Aye nkura yi basa basa, omu no ma ontimi nsi. Ontimi nya omu ho hwe. Anu aye omu basa basa. Ya nso no se aguso. Wo twa. Wo twa wi a. Minyimu ne awai wenti so. O nyame ne hwenipa. Onso me nim da Nyankopon si ba so obo akonhoma twisiri na trisiri. Da bia wona akoya adwum. Wa hwe nkura. Ti sa nyame ne hwenipa na mode aye mu phone na mo na nyame ne hwenipa na wo nkwase awo. Nkura yi wo mu basa basa. Ese Ghana ya dini nyina gina nkura ya nwo mu brepam. So edene ene memi se me papa owo 4 ena nka utwa so anka wo manyina adi ese me tosu 6 ya na last month won so ne yahuna mani o because ye ne ntimi hwe se nuru ye so no no aye nkokora ma omunsam ago omuntimi hwe papa omunsam ago na last month wo bressa first nka last month ke ye di last month and the last month wo bressa ye bre kino hukura wonti ase ti sa nyame ne hweri pa mu nyae mu tetem awo so na mpanyimfo nso mu firafuo mu ba mo na u firafuo ba ada u firadwuma ba no abrada wa bre obeda no na no de akosi wo yeso na na da fe ebreba na mo be wo ebreba adai ebreba akore be bo firi afunu mo be nyina wa bre se topam en ya bra bisine ye firi afunu mu be nyina ya bre senka papa yi firadwuma ba e obeda no ona da sabe kwa kusi bi mami so wa sa bono de esi e tosu nsia ebe be chepa Abusia Osanjo video ye ena obi di atage me se woni me na me metena asa medwene ho no na na Osanjo enti no eye me dia ese ne kaka kire me na me nyina me ho ai basa nya me so Osanjo bra bonte na be yuti film enya sa dia minim ni pakura woni ni kodi nkoma a wo ye sa video na won be tage me no Osanjo yi award ye say ye awoye wotiwa wujira wa wo kasai wo part say wo kra no to so 6 na 6 na so ye last born na wo bre no Osanjo yi unua mu nyina akra ye hu omu o unua mu nyina hu omu but ne enam TikTok so nti no ene se ba bia unua bi entimi ngura ene wa wura ho nti bra wo bre ne ene de hen anasa Osanjo wo comprehend say wo so pese owo no enu ntina ase aye odie bi aba omu ena ode asa na minia awodi eye ai Ghana no a motie no ekuro na motim no ena wo ka se Ghana no so obi ti wo na wo no ko sreska wo bi ho ede a sa de mete wase cause awodi ye wo eprane ema ye ma ye wo awo se na daachi ye ma ehun be de ebeto mo but ye wo awo se we kwa nam ha but wosam na wo kan ya ko do the point say wangasa o wapa kura no adi wabro eho na sabio Adwenepahene me twi break ekọ akire so we kura de say Osanjo nya ne Adwenepahene o we de say nya one mi o Osanjo we de wa wo ne wo se wapa e na apeso oto enkra edema ne no e na wunye ba bia afanfa
and I bet you TikTok media is soon a wow then cry Emma papa because one Osanjus papa engine Tineva papa as I could try Washington Osanjus or Sa can be said no papa phone bar will be Jina a so or then mammy adan a television or then mammy adan a speaker our was on a mammy or and on a jazz more Osanjus but also a and cry over person number 6 now I'm number 6 yeah Kawapa day study and a watch nase and a well new mammy and ankawo wama samling kaso pay mu Kawapa and show medu and cash him. It was Andre I would ye no crapa na mekacho wapa wo so anu o wapa wo nyambe no enu ene mu ne nyame beye no ene mu ne because mom pe no kreka no crapa fe no krena mom pe ka but we de mu senya onemia enti we de me spell wo ho ai but me adwenpan de me wo pa because me tiri hwe me ma se wo na wo se wo ene want me ahwe wa enfo ni brem ko go obi so because obi wo no be wo 20 na so ma wo mesre ska munya life maye ai ye de ye wo hwe ma ye nwom petepete rough so mo na mo wo mo de petepete na Osanjus wo kan de a ene ho de do 2 me say de do 2 anabra wona me sa ko pa so anwe na so sa benyam kasetia biem pa on so one me de a ene yeso yesterday se nya me de a ene bra ponte na be kasa say enya me ni me nua Adwenepahene ai na so nim na so be san be ye video be kasetia me ena awododo na ya wo basa na den Osanjus de mai chew no wanga sakra TikTok wo kra no obetwa na afiro ewu say di ni Adwenepahene aka enkratam kinkon wate ase Osanjus eye bra bia with TikTok or Jamanfo ani we nyina agudi wate ase but Osanjus asem na wokan de otum say e deep emu do pa ade a time pa ne say obi ti wo na wo no aye na adwene say on de wo awofon say de Osanjus yi kan yi onyam na meka o ai ko Ghana de obehu ana nipa no awo na ne social media abui no aba ai ma wo 10 ma wo 2 ma wo 5 me ma no menye obi ama na nhwe omu o wa na obi ase no text message na onua ba be ma me ne wo ye wo nhwe me ne nkura no enso ade bechi no asa akọ ne be ma wo fra akọ nyem ntam se no na Osanjus wo ka nti ene Ghana fo yi eso je mu a me de me nyemia me Ghana ho no se me to krompo na me yire mo ya adwuma me nkotra bi nkosresre enkoye abeg sem twede wudi apana ne wutirim ni twagimi so na no na obu we no akọ ekira we no we akọ ekira na we se da bia confusion kwasem sa ena Osanjus yi kan ntimi de se Osanjus mate wa yi na se kakra enyamia wa yi mafrim nti se de omo ado omo no de ene yero pa na o adwuma ye afi me yusu aka tap send edama tap adwuma de ko maso ya snap so se ne ska fra mo no de ko Ghana tap and I make for them out. First, I used to upload here promo code. I had your pine and over go. What I says, I pepe. Osanjus does have a bow. What's up, boy? We don't know if it's Ghana. That's all you put pims I could tell you your mom. I read the power of a pig with him. Peace out. Other, man, we cook from my bow. I'm about to go on him. You offer beer, my son sending his cow Ghana. Mamma, I saw offense and this canoe pass or cook room. Now, my any day. It's not for a Sunday. I'm going back to make me. I know to tap on car. Dear. Tap send. No, no, so I Apo Abba, Obia Jano to go to Fonso. No, what they registered this in this coffee. I ain't in a shade. Hey, sir. Now, what you go chase extra. Man, Miss Row, make a tap send amount. So you should iPhone and also the time, no App Store. No download the Go Fonso. A Android phone, so not Google Play, not download the Go Fonso, Miss Row. And I was send the so Miss Row of first transaction. What's all we have promo code? Most of Adwenepahene. Adwenepahene e de boom. Yes, ntimpacho. Uboguma, wo Europe kwa do benya 5 euros free. Before the some party for. Some can tap send e de man. Wo America so Canada dia. Hey, mama, $10. To miss now, man ha oba ho for say, enkwa ponte no bi akwaso pe. Mpacho, wo biara no na eko. Some kwa ponte de man. Download this see atena fie mpacho. Na relax. No one pay kwa bonte. Be me who said me kwa bonte. Mama na ade I am the company say first one no so credit card nko a.
And net dear tap Paula Mante was a decafo, be who mobo. Was so shoot normal bank card, which means register SMS as them debt. I tell you, to tap a back, I'm in here for. Say, I send this can go Ghana. Now, rate no so a come. You dear mamma. Miss Snow make a farmer. Also, when you are and ye, made all your bad power and attempt to Miss Promo code the book in I know 5 free. I know more Canada soon in US and so bring up $10. Oh, say all day. I am a daddy for the only open. I ain't a tap here, come on. Hey, tap send Abusia. Adwenepahene otwa supre kwabra fo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi